La antat kumba ar pungut kibriu kelayam hadin baka private bus kepala penyat jaka Cavalry Travels kala kemdeng kensan haka surok ba Hyderabad Bank kelaru hajan Kurnol Andhra Pradesh menta ka step singtho deng kajing ja basungsi kelaja haba ka tega bos kleting khu bat ka beka thuk thuk penban kala penmi ya kajing kemdeng kensan bat ka bajur bha kepala bamdu state ya ka tega kali kajing ting rasa priang hapdeng kinong lek nongwan bat kat ba si pungut kelala ban pet kran la antat kumba ar pungut ke sakko tapo namar ka ding kala bamdu ya ka tega bos tang hapo katto kene minit ki kenhun plaj em bat knong trai bakar ki kala lek mar sya ka tega jaka da ka batris toman plaj em ya ki breu ki badon ha ka tega bos kane kejung ja klaja hajan kesinong chena te guru kabodon ha Kurnol district kat kum ki breu ki blayu iye kane kejung ja kate ka bos ka baket ki breu na Hyderabad panlej sa Benglaru kala tanra ya ka thuk thuk ka surok pa kate kejung tanra kala penmi ya ka ding ka bakansan kepala bamdu state ya ka kali bar kala ino ikinong let nongwan batang si pungut ki blayu kalat ban pet kran kinong tre bakar ki kala lej mar sa ka jaka dai ka jing jur jong kading kala penlong ya ki kam plaj em makin mat ijing haduk kata ki kenhun ajing arab kala penthi kena pala plaj em si pungut kinong lek nongwan kat baki bru ke bangsa ha ketika bos la siap ting yo bakin yap no ya kecing ken ke bathi kena jong ki bala mensau ompat la ban penthi kena namar ki kenhun plaj em kidang peteng banwat penia kinong pelip ding kidang tristo mentela kami kading barbanwat kilat jingaram Umentirang ba Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu ulapan pau kejing Sokya halor kate kejing ja pasungsi bat ulapan pau kejing Solam syaki bahaya ngesem jong kite kelanot kibamat ya kate kejing ja ulakan tui ki het sorkar ban penstat ki kamplaj em bat ban penti kena baya kejing kersan baro ki balaban ai syaki balaj em bat ki bahaya ngesem jong ki ya ki balaman saula penkit no marmar sya Kurnol Government General Hospital panyo ikajing sumar na kaliang jong ki pulit kla pentik na baki babon na ki basyong ha ketika bos kidai ki basa Hyderabad.